соң пополнить счет. Oh. Oh, baby. Yeah. Да, енім, тамағыңар өтті дауымды деп ұқтым да. Маға 1000 сомдық тамақ алып келіп бер. Болады ошо. 1000 сомдан өтпеш керек бирок. Макулбу? Ровно 1000 сом. Да. Ну-ка. Шот өзіңіз айтқанда эле 1000 сом болду. Кечиресиз, биз права эмес, акча алабыз. Могул жердин управляющий бар го. Өткөндө кызылдан өтүп кетти, 1000 сомго штраф жазып бергем. Ошо права менен счетты управляющийге берип коесуң. Тамам. Elle a le regard qui tue, cheveux longs